Ole clear tu te chibai le vek ole Selena Gomezin nuani dan tur rom manna asera ama shin nge fa nei thelo tur thu asoi Selena hian atira hei hiatan pom thiam a har satsia asoi fia ni masela tuna chuan apom thiam to thi asoi Selena Gomez tana thil poimo ber chu chungko ania ma se mitam taktan nuani na tur kong ero adang lam don viau thong Vanity Fair cover story tho tania ti chua Selena hian kumtam vak lawa chungko adin tur thua soi amaro chu medical issue reselo na wangin fa pai thei don lo ti soi ani liupas natna kum chuang avei nuin Selena Gomez hian kidney transplant kumsan hi som pasari khan aneya tho tania interview ane na Selena hian naw pai thei don lo ti sei chuak ani he thu hi kala sei chuak mi lo ma se ke ma fa ngei tur ka pai thei don lo tlat reselo na lian tak kaneya hei hian kanun na le kanau te nun na karai ni chuan der thonga ada thei don ani ati hei hi hun engmo chen atang towa kalau lungai pui to chuan ni ti hin Selena hian asoi mi zong zong chunga athleng ang thovin ka chunga po athleng ve done mo kalautia tuna chuan pomdan ka thiam to e mi fel tak tak nau pai du tu tur ani lo pon falak tur anom don thova katan chuan he hi mal som lian tak ani ati me chetam tak nuni chak em anom chowa anjinga mi po kanive nuni chu engchi nge ni riat ka chak chen hle ni masela tuna chuan adang deuh don ta ani atopa chuan apoi love keima hi kanimai keima hi naute chu kanimai tin Selena Gomez hian asoi Selena Gomez kumsan hi somni pathum July tanga Benny Blanco date mek tu hian kumsom thum paruka upa record producer aton ma hian kunga chunga single tin kan soi theng chu date alo nei ve zeu thin chiar tel lovin hetiang hi kaum dan chu ani enge katana poimo ber chungkwa tin Selena hian asoi Selena hian naute pai thei don lo ma se adin mun ero acha chau hle thunga tun hailo khan an report danin Selena Gomez hian billionaire din mun an lo chau ve ta ani hetianga billionaire aron ni thei chan hi chu a beauty brand rare beauty brand bang ania tin hei ba ka hian zaile brand sang fakna changa sumalak lu te chang point ani telbo Selena Gomez tan chuan hei hi mel lung poimo tak khi ani rangot mai Gomez hi engtiang chia hausange ani bi chian na kan nei vele lockdown ani amasain Selena Gomez hi singer songwriter producer le sumdong mi ani ti kan shketa chaome youngest self-made billionaire aroni chauta a engtiang chia hausange nia engthil man to tenge alo nei ve reng le Bloombergin an report danin Selena Gomez hausak zong hi $1.3 billion vel ania hei hian an rama meichela upalo 10-figure fortune zinga alantir phak ani Selena Gomez hi social media mi hriat lo ber ta zinga mi ani baka khovela thil fakna changa sumla lut number pol ani tuna hian Instagram ma followers 424 million ani meka khovela meichia chuan followers makta doi zali neitling thei masaber ani bok an report le danin khovela brand lian entirnan puma le ko changtenen multi-million dollar deal ani nge ani Selena Gomez hi rare beauty makeup neitonu ania kumsani somni khan he makeup hi leithei turin ati chuaka hemi nu tang hi chuan mason zongin achowa sumpo alalut nem hle thilo mom deuh chu Selena hian rare impact fund aneya a makeup brand hian a sell satangin
1% an donate thina hei hi mental health services puina tan amang le chain ane tundin hmuna Selena Gomez hian karnal le manto tak tak anei nuala chungte chu Mercedes Maybach BMW X5 le Vespa Badiba ka adang tam takte anei ane tin heiba ka hian in engmozat Selena hian anei le nuala cholman na turba ka chungte ne na hunlim tak man nan an mangchin ane Selena hian a Hollywood career chu TV show Barney and Friends a bulatana ti chuan alar chhotak viang hnuin film sang ate ainlan chhole ta ani Selena Gomez hian ama fa nge apai thelo tur hi akhongai thlakin alainat om hlea chuti rolin hetiang angwan doi nei tok ma se khovela record sang siam thunga tin chu mai ba ka tun nai loka khovela mi hausa tonto billionaire ni thei tur khopin malsomna adong boka ama brain sang te hi shal akal hle ani ole tuna chuan Dubai lampanga kan hoi vele thunganga Dubai lal fanu chuan mi zong hriata apasal a then hnuin perfume thar ti chuatumin ain rom mana amhinga divorce nuba in then na ti chu manga a brand pakhat mara M1 noya he perfume hi kalpui ani Sheikh Mara Al Maktoum kumsom thuma upa Dubai Royal tu Mohammed bin Rashid Al Maktoum fanu hian nimin tho chan ni khan a Instagrama a perfume chungchang hi teaser ati chuak ani thalaka posa chuan bottle dum divorce ti inji na chu posa hei hian anin then na chu chiang le zolin alantir ani he thalak a posmania video posa glass ke them pangpar dum parlai le Black Panther te an langtel ani Sheikh Mara hian a pasala thena tanga nitamwak lo nuwa divorce perfume ti chuana hi manatum ani Sheikh Mara hian sumdon na sang anei nuala perfume hi asumdon na tamtak zinga pakhat ani Sheikh Rashid Al Maktoum fate zinga somni paruk na chu Sheikh Mara hi ania anu chu Zoe Grigoracos Grismi ani amaro chu anule pa hi anin thenna arei to thung Dubai lal fanu hi Instagram lama active lea a chungchang chu a followers mi noi ko singriat chung ta hena update thin ani Sheikh Mara hian a pasal chu Instagram kaltangin a thenti kan shevek ome hetianga Instagram post kaltanga Sheikh Mara hian a pasal a then ngama wang hian mitam tak faka hlowa me chahuai sen tak te in mitam takin an comment bok ani ole khang te kha tuntum video a kan han talan thei te chu nia video dot le a kan himule theu do nia